Mo signature Khlainani bisitam Chini jorani yagulo bo yagbuk zasile patham yakari finai TUIRPC ni adongro. Paithago Bohrokni Manthaino tei Supreme Court case Khlainani Damrokmung Rwkha TUIRPC. Supreme Court case Khlainani bagai chubachu Khlainai Maharaja Prosecution de Burma. Krak salo koktuma thumne rokni buskango kok sanani thangai abo haino koktuma Rwkha TUIRPC ni tangphang Daniel de Burma. Kok ruwei kok narukliya haste te ha kotor hafang thangai tongnani bagai silai patham teine rokno tongpusango kifi ruwei tubu mani yagulo supunglia sekango kok rujak tongmani Bohrokni somai aboni bagai belai jungjalo klaijak silai patham yakari tongpusango kifenai NLF te ATTF ni kabangma ozamaro abono tuyei hasteni CM deputy CM te tribal welfare belek ni ozamarok bai kabangma salo kokja pando asokmani yagulo mungsa saktamu nahale haste hafang Abosmi Bohrokni samurokno tei salkisa sekango ha gotoni home minister te president ni thani yafarka Bohrokni memorandum belai piaba mo signature Khlainani bisitam Chini jorani yagulo bo yagbuk sasile patham yakari phanai TUIRPC ni adongro Paithago Bohrokni Manthaino tei Supreme Court case Khlainani Damrokmung Rwkha TUIRPC Supreme Court case Khlainani bagai chubachu Khlainai Maharaja Prosecution de Burma Krak salo koktuma thumne rokni buskango kok sanani thangai abo haino koktuma Rwkha TUIRPC ni tangphang Daniel de Burma Teita mo sini language development aman sini language sini kok roman script sini kok mo sina sa political law ba buini dokha ni borok sunu thung abo kasya te kisa tamo angka bo simingya taun je ni 10 minute je chukti ar beba tamo nang thangai chai thana ka tam na aro implement khaijagya dini amnai tribal force village force Khlainani aga apun manandama ya mungsa sejakre tangai hagabo chief minister chief secretary home secretary klai ka official silmohor reise auje kosimani bole ga abo sarabani ni sini Bohrokni je area demarcation hediba adisi area busu jorte banking nai aprubo tongo apru sijak ni bagan silai romene abun samle teita mo hangka sini kok bai na bung tongmani thalik tisa kolasora khaire mano tamnai din dumasora hakutisa ekane ne chalekta sora abo matiranga abo sini kok bai tamo am haiklai bumung rok slaje thangka abrok tongbai eka amona nang tangi ubu khaya eka sini no nang political ni issue tlangai sini kami no buni kami dawina sango khaya 90% 90% nani o na jirania olaba bari tamarang bung pakha jagawa political issue rajniti rok jesa pangthang khlaireya getaw sini o tongmai tung sini o sing sini nana sanaba nang tam ka somaiba amai tawto salaikya je high court ni ukil bobagran bising tuino angka sing boi muni sanai botongo tamnai MP da saga haini samai dillio kisoneta berai tong hone ni sau sing berai mani political issue sing berai ya sini asik bisitu 32 years we have been suffer India government Tripura government they never touch even they never give any black and white paper which is given the chief secretary chief minister and home secretary signatories even they have signed to implement why they didn't say it is done or not. That's why we requested our Bobagra to implement this. He is ready to support means finance and what we suffer. In the government, they don't want peace, real peace. That's why they agree. They never saw that the paper, whether it is they implement or process. Now we'll check through the Supreme Court. Oke sini right not ese ngasang logi manka ngalai ka hambo bana hambai ga omoni mognya tini wasang mosimingya khana bana ro kaisa nukna seng kaisa deportation thanai jata sengka soka sengna minus Rwkha hai khlai thangka ambage sengtabo phunuknai kaisa central minister sung sinjak tongo je sengma thangmani nini nok ning thang joto project NML husband just pong thang beba 10 mini accord tamna ATTF ni chukti beba tongo yaw je rana mani ni industry development hoite ni rang thong hamnani jumia wa ma sik borona haika rang beba tongo yaw ra jaga ATTF cha kirna ni kabang tongo kisar kha
दा KM के मुंतो कामिनो फंस साकिरि ना हिनि सिजाक दङ नों चिनि बरं बागै डेभलप खालामनो दङनि अर सों ताम चुक्तिनि बायराव सोंतिनि सानियाको गभर्नमेन्ट थानिबो बर साव खर्सा खरने के फाइका गोबां माया दङ बासा नोङो 1.5 लाख मानखा पाइखा एका नों केस ताव पाइरिया सारनन परे वानि वाइथाम जेलमा हामनायबो दङ आव आनजास्टिस दिबा आव सोंनो एकदम थांमाय दिबा माने बुकुं बारा बुकुं कलक समखौ ट्राइबेल नन ट्राइबेल अमहायना आन थाने आइकाप दङ नों ताम पार्टी खाय कांग्रेस आजरता आ बायसे बा एक्सेप्टिंया आमा आइकाप तो सजाक दङ नि एसबी नि इशू गभर्नमेन्ट नि अफिस ता भाइनो को गया गाबाय गोबां मानसिनि एभिडेन्स दङ गामबानि बागै जों ताबो थाजिं साथेबो दङ आबनो जों साना थांलिया नों खायदे मानमाया नोंनि रेडियो सेन्टार सिगारि बारि दङनि तांगै नि पेट्रोल पाम्प नि गारि साप्लाय होनो बिजरांखौनो बुखौ गसिजा आबो बोरिया बसाव बिनि स्कुल आमतलिवा बार कमिटि सकरिखा आजारनि 9 कोटी सो गथमा आजार सिम्बल बुसुरा मा परिया जों साइमालिया इनके अमा हाइके जता रिटेन डकुमेन्ट दङबा जों चेरि नाले सालायसे सोंमाय जों आसुगलायनाय अ कथाम गाइब्रि ग्रुप ताइ खर्सा खालामनाय फायनाय गोबां मा दङ गसंनो माके थांगा गसिका लैयाबा जों ताबो उवा दाबि केस हाबो अमत अफिस सलि दंफानो अफिसियली बायबो सोंबावनो ताबो प्रेसार रि दङ खायजागै दंफानो हायबाय हायसा ताबो बताय इयबलिया इयबनो सिनि मिया बुवाग्रा बाय मालायमानि दिल्लीवा गेजे सों दिल्लीवा हाय गुरि दंफानि जों पलिटिकल इशुआव जों गुरिया सिनि इमप्लिमेन्टिं या 32 इयर्स बसे बनि जवाब सोंनो मानाय जे अब MP दा साका मिनिस्टार साका न्यूज़पेपर दा साका जों साइमिया जों कोनो मिनिस्टार न बा पलिटिकल निउकलको जों गुरिया जोंना होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेंट अफ इंडिया जों रखा रेसिडेंट थांनायबो जों रखा जों ताहने दिन कलाब नांगौ हमा बायबा जों 9 days तंगनि याबल किफलि फाइका जों केवल राजनीतिनि याकुं रमिया राजनीति तलाबो तंगिया जों तिनिबो तंगिया खनाबो तंगिया सिनि जों इंडिपेंडेंट तंतेगा डेमोक्रेसीवा सिनि हामजांगो सोंनाय जों जाजागमानो जों जुबानाय आसासे जों केवल पाइजा गया जों पायो हायंग हनायके आनमेच्योर ओ ताहना खासियास रे दंग बन बुजुगामता बुंसागा दंतै खरसा छामा हाय ओ बुंसागा दंतै हिमदतै माइ मोनसे ओइनाय ओ सुरसे कसालया बसां आमा हाय एडिक्टेड रक पुश खायमानि न बासं खमारिता सुप्रीम कोर्ट बत ता बस दिन परे थानाय जोंना ताबो सिनि सिनियर मोस्ट बिगर आंखल TNB नि प्रेसिडेंट ताबो पार्टीनि मथान प्रेसिडेंट फनो सिनि जे बसना 10 तारिख बा 11 तारिख जों मिटिं खायनाय आप्रो जों थानानि बागै अमनि अफिशियल डिक्लेयार सिनायता जों थानानि आबनो तयै क्राक सालक लाइजाखा TUIRPC नि कायसा Koksa Pandao TUIRPC ni tangfang Daniel Debor mana kari bomanjaka TUIRPC ni asokpa onoto Debor mana khoboi kubun ozamaro Raja ko Aglismi Krishanu ni kokthum sini khora